Parlok Nongpoh Pijinjar haying hadukan ne hajkatre jongpi phun sya karo water supply ngin penpoi ke kebakhoj kebabang bat kebasnyam phun hau number kendai lai henriu pra iwe pra lane pranyo sau not henriu nyau lai phun sepi penpoi bai hajing pima dukan pima jakatre pima penpoi bet ise Parlok Baro Kom Shibenta Bandrakhe Yaka National Voters Day Hazar Arpsan Ka Office Jong Additional Deputy Commissioner in charge Yaka Civil Subdivision PATHARKHMAH Ha ka Jingitelang Bat Ka Office Block Development Officer Jirang Block Kan Penlong Ya ka Jingiamareh ka Bandriu kilometer Ya ka Blatip Kum ka Voters Day 6 km run Kaban sedang na Jirang Government Higher Secondary School Playground But on penkut pat ha PATHARKHMAH Government Higher Secondary School Playground ha ka arpusan terik menta ubna January. Kindan ki prize na ka menta kinong jam. Ka first prize kanlong 1,000 tingka, ka second prize kanlong 1,000 tingka, but ka third prize kanlong 1,000 tingka. Kandon ru ka special prize na ka menta kinong mare kiblarang batam ha karta. Kumta laya weri ki samla kanthai bachinrang bakin wan yeshim benta ha kane ka Jingiamareh. Blay Shibun. Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector na benta ki awareness program jongpi phun singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei khandai henru iwe ar nyau lai